O espírito do Nadal achegas a nós neste tempo no que cobran aínda máis importancia os momentos que pasamos xunto aos nosos seres queridos. Son épocas de reunións, agasallos e, sobre todo, moitos billetes de volta de toda esa xente que busca calor do fogar. Pero o fogar non é só o piso da tua infancia ou a casa dos teus avós na aldea. O fogar faise, e fano aqueles que convirten 4 paredes nun lugar quente, seguro e agradable. Bueno, eu xa xoguei no Galaico fai moitos anos, e foi cando se fundiu o Atlético de Galaico. Entón, claro, eu seguín apoiando o equipo porque para min o equipo da cidade é uno, non hai outro. Sempre foi e seguirá o xente. Entón, pois, e hai un grupo de xente este ano aquí estes últimos anos na directiva bastante maja. Entón, pois mira, dentro das miñas posibilidades, pois, poño o meu granito de arena. Xa te digo, tanto da directiva como nos xogadores, hai un grupo humano espectacular, que para min é o que máis vale, o grupo humano que hai. E collelle cariño, se gusta o fútbol e tratas cos xogadores, collelle moito cariño aos xogadores. Tiños aquí, veñen moitas veces con os pais dos xogadores, as novias, cando xogamos fin de semana, pero eles veña quen veña, sempre os máis recibidos, porque ao final collelle moito cariño. Tíñanos como fillos. Como me gusta eso, gusta o deporte, gusta o fútbol, e gusta máis xente que ten estes anos audo, pois dan con un grupo humano moi bo, como humano están facendo moi bo. Darlle o que ya queda na comida, nada máis, non hai que disfrazarla por sabores ni nada, hai que a carne ten que ser a carne, o pescado e tratar ben a xente. O ser amables ca xente, tratarlo ben, pois tamén é un incentivo máis para ter moita xente aquí tamén. Eso é un pouco como o fútbol, non? O porteiro que pare, o dianteiro que marque goles, e de feito que xa que ter un bo grupo. Eu vou ter os ben mantidos para que corran a chegar ao campo, que estén en forma para que corran o suficiente para ganar partidos. Sí. Bueno, falamos aí un momento dos xogadores de fora, algúns xa quedaron como ourensáns prácticamente adoptados, pero hai outros que, ainda que sigan aquí ou estén en outros clubes, como dixeche antes, sempre teñen un bo recordo para ti. Por eso quería enseñarte estas cousas que de algún xogador que, como digo, se quere acordar de ti. Que tal, ratoncito? Simplemente darte as grazas por toda a axuda e todo o cariño que tes con tanto xogadores como co club, que pases unhas festas moi boas con toda a tua familia e que nada, que sabes que te temos moito aprecio todos e que te queremos moito. Un saludo. Vale chorar. Vale chorar. ¿Qué pasa, grande Vita? ¿Cómo estás? Nada, aquí estamos. Nada, quería darte las gracias por todo lo que haces por nosotros y lo que haces por mí como persona. Y nada, muchísimas gracias de verdad, de corazón, que eres un tío de 10 y lo sabes. Cabeza, Vita, cabeza. Y nada, muchas gracias por todo, Vita, y nada, te deseamos siempre lo mejor y que te vaya todo bien. Y nada, gente, ya sabéis dónde tenéis que ir. A grande Vita. Vita, mi padre adoptivo en Orense. Muchas gracias, tío, por el apoyo siempre, por estar siempre que te necesitábamos. Un abrazo grande, amigo. Hola Vita, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Nada, simplemente quería darte las gracias por todo lo que hiciste por nosotros el año pasado, por todas las comidas. No sabría decir un momento que me marcara, sino que todos los días eran, no sé, nos hacía sentir como en casa a los cuatro, tanto a Rojo como a Labrada, como a Cobo y como a mí. Y la verdad es que pasamos momentos muy buenos allí y espero volver pronto a verte y darte las gracias por todo lo que has hecho por mí el año pasado. Muchas gracias. Hola Vita, gracias por cómo nos trataste a mí personalmente el año pasado, por cada consejo y cada momento allí en el mesón do Vita. Y nada, espero que sigas apoyando al equipo y a la ciudad como lo haces. Un abrazo. Bueno, bo recordo, non? Bo recordo que a xente guarda de ti.
había nombrado a Santi de Prado y que iba a nombrar a Rojo, pero bueno, ya empezamos con eso, pero aquí viene otro cabrón. O que non son só que están fora, sino os que están aquí tamén, por suposto, teñen un bo recordo para ti. Ahora teñen que vir, temos unha comida pendiente con eles. Teñen que vir aquí a primeira visita. E os que están aquí, pues non se van a ir, non se van. Nada, el fin de semana para casa, una semana y volver. Aquí está otra. El otro no. No, señor, nada, de parte del club, por regalo de San Nadal. Tenéis todo calladito. Mira la otra grave. Toda esa una XXL, ¿no? Grande. Perfecto. A ver, que aprove, non? Importante meter a barriga. Lo importante es que solo hay un Ourense que é uno. Os demás que non se pense que é Ourense, que non son de Ourense. Ourense solo hai uno. De que quieran, sea de gigantes, de que quieran. Ahí está. Clavado. Esto es la cámara de reserva. Clavado, sí señor. Grazas por regalarnos este sentimento, outro año máis. Bo Nadal, ourensanistas. Fogar sodes vos.